Микрофон. Признаться честно, это одна из моих самых любимых татарских народных песен. Думаю, каждый, может, даже из вас ее знает и вместе со мной споет. Куда пошел? Какая? Su boyunda yalnız akış koyarıldan kanatlarını koyara o gazaplara ayrılmağız bulsa da sebeplere kanatlarını koyara o gazeplere ayrılmağız bulsa da sebeplere kanatlarını koyara o gazeplere. Var itmi akış sular urge aksa da bezde berge bulalmağız sular urge aksa da и вместе yalnız akış urgen sayın özele bagerlere nige son şakları belmi bes kaderlere yoga sakış gorgen sayın özele bagelere nige son belge şakları belmi bes kaderlere. Rahmet dostlar.